wa alhiqani bis Rabbi zidni ilma warzuqani fahma wa alhiqani bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil murabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Abdullah nama ayahnya Aminah ibundahnya, Abu Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Terus 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjadi paman paling pembela saat kecil, mengembala dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh
suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang rasul Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. LKP, Bang tuh. Teman-teman, selamat bergabung teman-teman ya. Terima kasih sudah komen-komen, sudah like teman-teman ya. Barakallah ya. Lanjut teman-teman, kita baca Wabang tuh teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana Rana min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, lanjut teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah like teman-teman ya. Lanjut bacaan sholat. Iya, bacaan sholat teman-teman ya. Bacaan doa iftitah. Ayo Kak, bareng-bareng Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Mana kakak ini? Kakak Tokiwa Ponsof. Wow, iya. Hai kakak Tokiwa. Udah bagus ya kakak, makasih kakak ya supportnya ya, amin amin. Semangat belajar kakak. Iya siap kakak Tokiwa. Salam kenal ya dari kakak Nahla ya kakak Tokiwa ya. Masya Allah. Kakak salam kakak Tokiwa. Kakak Abian. Masya Allah. Iya kakak Abian. Salam kenal kakak Abian. Hai itu kakak Abian kak. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, sudah like buat kau teman-teman ya. Lanjut teman-teman yuk bacaan ruku teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk. Allahu akbar. Rabbik firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Ya tahiyat langsung. At-tahiyatul mubarak
barakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaikum Kak. ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum Nah, wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya, Kakak Tokiwa, Allah ada di sampingmu, Masya Allah. Ya amin, ya Allah, amin. Kakak Tokiwa ya. Kakak Abian, rumahnya di mana? Rumahnya di mana, Kak? di Bekasi. Di Bekasi, Kakak Abian ya. Salam kenal Kak Abian ya. Kalau kakak Abian di mana? Kalau Kak Abian di mana? Rumahnya Kak Abian. Kakak Tokiwa, Allah mendengarmu, Masya Allah, amin, ya Allah, amin. Kakak Tokiwa ya. Berkah selalu Kakak Tokiwa ya, Masya Allah ya. Lanjut Kakak Tokiwa, bareng-bareng yuk, Kak Abian yuk, bacaan. Karena surah An-Naba ya Kak ya. Ayo kita baca. An-Nazi'at ya, An-Nazi'at ya. Ya teman-teman ya, sekarang kita murojaah teman-teman baca surah An-Nazi'at sampai surah Al-Ghasyiyah teman-teman ya. Ayo bareng-bareng teman-teman ikutan yuk. Kakak Tokiwa Bekasi sama kayak aku di Bekasi. Wah iya Kakak Tokiwa. Iya Kakak Tokiwa sama tuh orang Bekasi. Iya Masya Allah Kakak Tokiwa ya. Sukses selalu. Konsepnya Masya Allah. Kakak Dini Arbaini pintar. Amin Kakak Dini ya. Salam kenal Kakak Dini ya. Kakak Tokiwa iya Masya Kalau Allah. kakak Dini di mana rumahnya? Kakak Dini di mana rumah Kakak Dini? Kakak Abian Bekasi juga Kak tuh. Kakak Abian Bekasi juga. Wah banyak ya Bekasi ya Masya Allah ya. Salam kenal Kakak Abian, Kakak Dini, Kakak Tokiwa ya. Lanjut teman-teman ya, kita baca surah An-Nazi'at teman-teman bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Fassabihati sabha, fassabiqati sabqa, falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Aiza kunna izaman nakira, qalu tilka izan qarratun qasira, fa innama hiya zikratun wahidah, fa idahum bis-sahirah. Hal ataka haditsu Musa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakazzaba wa 'asa summa adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Iya, Masya Allah ya, kakak Dini Arbaini pintar, amin. Kakak Tokiwa, iya, kakak Tokiwa ya. Kakak Abian Bekasi juga tuh, kakak Abian tuh, Masya Allah ya. Kakak Tokiwa, nanti udah ya? Oh iya, kakak Tokiwa, ini apa 32 ya, sama tiganya sama ya. Oh iya, Bekasi semuanya ya. Wow. Kakak Abian, wih pandai juga bacanya. Amin, Kakak Abian ya. Hai Kakak Abian. Kakak Tokiwa, teman-teman semangatkan dia untuk belajar. Amin ya Kakak ya, Kakak Tokiwa ya. Bilang semangat. Iya Kakak Tokiwa, terima kasih Kakak Tokiwa. Semangat. Iya Kakak Tokiwa, Masya Allah ya. Kakak Dini, subhanallah pintar. Amin Kakak Dini. Kakak Tokiwa, dari mana kamu? Dari mana? Kakak Nahla dari Bekasi, Kakak Tokiwa ya. Bekasi Jati Asih, Kakak Tokiwa. Oh, yang chat yang ketiga, iya. Kakak Dini kali ya, maksudnya ya Kakak Dini. Kakak Tokiwa nanya Kakak Dini dari mana? Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen, sudah menyemangati kami, sudah tap-tap raya, sudah like dan subscribe-nya teman-teman. Barakallah teman-teman ya, barakallah. Lanjut teman-teman surah Abasa. Surah Abasa teman-teman ya. Lanjut teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma saqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Iya, Masya Allah ya. Iya teman-teman, terima kasih sudah tap-tap raya teman-teman ya, barakallah ya. Karena udah malam. Ya, di sana udah malam Kakak Tokiwa ya.
Di sini udah Iya, malam, sama Kak. kakak udah malam kan di Bekasi kan ya. Nah, teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen setiap layar ya, berkumpulan ya teman-teman ya sudah menyemangat kami semua ya. Lanjut ke kanal ayo bareng-bareng apakah surahnya? Atak. Iya, surah At-Takwir teman-teman ya, bareng-bareng At-Takwir teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Syam. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat Waizan. wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat Wa izas suhufu nusyirat wa izas sama'u kusyitat wa izal wa idzal jahimu su'irat wa izal jahimu wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala aqsimu bil kunnas jawaril kunnas wal laili iza as'as wa subhi iza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in sama min wa ma suhibukum min majnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa ala ghaibi bidarin wa ma huwa biqawli syaitani rajim fa inna tasabun in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa minkum ayastaqim wa ma tasyaa'un illa ayasha Allahu rabbul alamin. Iya, masya Allah ya. Kenal semangat teman-teman ya. Kak Tokiwa di sini udah malam. Ya Kak Tokiwa sama sini udah malam juga Kak Tokiwa ya. Malam menjelang malam ya Kak Tokiwa ya. Udah kelas berapa? Aku baru 7 umur 8. Sama dong. Baru 7 umur 8 apa nih? Kakak Kelasnya Nahla 7 kali. kelasnya 7. Udah kelas berapa? 2 Kak. Kelas 2 Kak, Kakak Nahla kelas 2 umur 8 2A. tahun 2A ya Kak ya, Kak Tokiwa ya. Kalian kenal Kak Tokiwa, Kak Tokiwa umurnya sama 8 tahun tuh Kak tuh. Kak Tokiwa sama Tapi kayak Kakak Nahla tujuannya umurnya. apa? 7 maksudnya kayak Kakak kalian naik ke 8 tahun, dari 7 ke 8 tahun. Ya teman-teman Kak Tokiwa lanjut teman-teman semua ya. Kita baca surah apa Kak? Al-In? Berat. Al-Infitor. Abi berarti kalau Mm. umur 8 kelas 2 dong. Iya. Berarti Kak Tokiwa kelas 2 SD Kak Tokiwa ya. Ayo. Al-Infitor teman-teman Dua ya. apa katanya? 2A. 2 2A Kak Tokiwa ya. Teman-teman bareng-bareng yuk. Al-Infitor. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa iza biharu fujirat wa iza kuburu bu'ushirat alimat nafsum ma qaddamat wa aqarat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa raqabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun inna barara lafi na'im wa inna fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idzin lillah. Iya, masya Allah ya. Jadi surah apa Kak? Surah Al-Mutaffifin. Oh iya, Mutafifin. Kakak Tokiwa 2 apa? 2A kakak ya, Kak Tokiwa ya. Aku 2D. Wah, ada D-nya ya. Berarti 4 kelas dong, kelas 2 ya. Hebat nih ya. Tokiwa 2A sama kayak teman aku. Iya, Kak Tokiwa ya. Masya Allah ya. Kak Tokiwa semangat belajarnya Kak Tokiwa ya. Namanya siapa Kak teman kakak? Iya, siapa namanya kakak? Temennya Kak Tokiwa yang 2A. 2D. Teman-teman, terima kasih 2A ya. ya? Iya.
sudah komen-komen, sudah tap-tap raya, sudah like-like dan sudah subscribe teman-teman. Barakallah teman-teman ya. Lanjut surah Al-Mutaffifin. Ayo bareng-bareng teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yasqawna min rahiqin maktum kitamuhum mis khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun asubal kuffaru ma kanu yaf'alun. Iya, masya Allah ya. Kakak Kakak Tokiwa Sean atau Rip IDK. oh namanya Oh, kakak namanya Sean, ada yang Rip. Iya, temennya kakak ya. Kakak Zaki Haidar, masya Allah Kakak Zaki Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Zaki Haidar, kumaha damang Kakak Zaki, masya Allah. Kakak Tokiwa, aku tidur malam. Iya, Kakak Tokiwa ya. Jangan terlalu malam Kakak Tokiwa ya, biar bangunnya pagi-pagi ya Kakak Tokiwa ya, masya Allah. Kakak Zaki Haidar, aku yang kemarinnya maaf jarang mampir. Yang Kakak Zaki Haidar bergabung ya. Ini kita baru nge-live kemarin, kita libur berapa malam tuh ya, malam 3 kali. malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, 3 malam. Lah, Iya. emang Selasa juga ya? Ya kan kita nggak nge-live malam Selasa kemarin. Selasa enggak. Iya, enggak. Ini kan malam Rabu. Lah, Iya. ini hari Selasa. Ini namanya Selasa malam Rabu. Kemarin malam Selasa kemarin. Ini namanya malam Rabu namanya. Ini hari Selasa. Iya. Iya, kemarin liburnya kita tuh hari Sabtu, Minggu dan Senin kakak ya. Baru malam ini kakak kita nge-live lagi, Kakak Zaki. Iya. Selamat bergabung Kakak Zaki ya.
Kakak Rauna. Hai kakak Raura ya. Kakak Raura Fitriani. Hai kakak Raura. Salam kenal ya. Dari mana? Dari Bekasi kakak Raura ya. Kalau kakak Asal Raura mana? Asal mana? Bekasi. Kakak Raura dari mana asalnya kakak Raura? Salam kenal ya dari kami ya, dari kakak Nahla ya, kakak Raura ya. Kakak Zaki, betul. Iya. Ayo Upin dan Ipin. Upin dan Ipin kakak Zaki katanya. Kakak Betul. Raura. Kakak Raura kelas berapa tuh katanya tuh? Nahla kelas berapa? Kelas 2A. Kelas 2A kakak ya, kelas 2 SD kakak Raura. Kalau kakak Kakak Raura di Bandung tuh. Aku Bandung. Wah, jauh nih kakak Raura ya. Salam sama orang Bandung ya kakak Raura ya. Kakak Zaki, betul Idia Dila. Iya. Kakak Zaki ya. Teman-teman, lanjut teman-teman ya. Terima kasih sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah like teman-teman. Lanjut teman-teman ya, kita baca surah apa kak? Al-Insyikok. Surah Al-Insyikok teman-teman, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alayhi bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaqah wal laili wa ma wasaqah wal qamari idza tasaqqah la tarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa iza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya, masya Allah ya. Kakak Zaki Haidar. Aku dari Grobogan kak. Wah, Grobogan Jawa Tengah ya kakak Zaki ya. Grobogan ya. Saya ada di sana. Apa ya? Dulu tinggal di sini kakak ya, temen kakak saya tuh ya, namanya Gus Zainal Santri Deso. Kenal nggak kakak? Kakak Zaki sama beliau tinggal di Grobogan, punya pendopo di sana katanya sih, namanya Gus Zainal Santri Deso, iya, atau sebutannya tuh Wasilah Sakti. Iya, Wasilah Sakti. Dulu iya ada tinggal di sini di Babe dulu tinggal, terus pindah ke Grobogan. Iya, kakak Raura Fitriani. Aku kelas 4C, wih, udah tinggi ya kayak Raura ya. Hebat, udah kelas 4 ya, mantap. Iya, kakak Zaki Haidar, aku kelas 3B. Wow, mantap kakak Zaki ya. Kakak Haidar, iya, oke teman-teman. Barakallah teman-teman ya, masya Allah ya. Semoga yang komen-komen, yang sudah tap-tap layar, sudah like, sudah subscribe, diberikan keberkahan hidupnya teman-teman ya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, masya Allah teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, lanjut teman-teman ya, kita baca surah apa kak? Surah Al-Buruj teman-teman ya, kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi
samawati wal ard wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batasha rabbika lasyadid innahu huwa yabdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Iya, Masya Allah ya. Kakak Zaki Haidar, alhamdulillah aku kelas 12 dapat ranking 2. Wih, mantap Kakak Zaki ya. Tadi kata sekarang aku kelas 12. Maksudnya gimana nih? Kakak Zaki kelas berapa? Tadi bilang kelas 3B Kakak Zaki. Sekarang bilang kelas 12. Gimana sih kata Zaki? Kumaha iya Kakak Zaki. Hai Kakak Zaki. Ya, teman-teman, terima kasih teman-teman Apa ya. apa lesnya itu 12? Iya, apa kali ya, lesnya 12 ya. Teman-teman, ayo teman-teman yuk surah At-Tariq teman-teman ya, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'a. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya teman-teman ya. Dikasih itu banyak banget emoji. Iya Kakak Haidar. Siapa tuh yang Oh gitu maksudnya. Maksudku kelas 2 dapat ranking 2. Wah hebat Kakak Zaki ya. Bintang kelas nih Kakak Zaki nih. Ya game over, tawa-tawa, lucu banget nih, banyak emot-emotnya ya Kakak Zaki ya. iya nih banyak. Iya game over. Iya. Hobinya apa Kakak Nahla tuh katanya tuh? Hobinya Iya hobinya apa? melukis. Hobinya ngelukis Kakak Zaki Haidar. Abi emang cita-cita sama hobi beda ya? Cita-cita itu, jadi cita-cita itu nanti Kakak Nahla kalau udah besar mau menjadi apa? Misalnya Kakak Nahla cita-cita mau menjadi dokter misalnya. Nanti Kakak Nahla harus mengejar mimpi itu. Cita-cita itu mimpi itu. Jadi kalau nanti Kakak Nahla udah besar, saya mau jadi itu. Saya mau jadi apa nih? Dokter, atau mau jadi pelukis, mau jadi ustazah, mau jadi hafizoh. Tuh, itu cita-cita mimpi. Jadi sebuah mimpi Kakak Nahla nanti pas udah tuanya, udah besarnya. Itu kalau hobi kesan hari ini, saat ini itu hobi. Karena nih hobinya misalnya apa? Masak hobinya, atau bersih-bersih rumah, atau menggambar hobinya saat ini. Sama Menggambar hobinya ya. Kakak ya. Karena hobinya menggambar dan mengaji Kakak ya, Kakak Zaki Haidar. Kakak Abian, hai Kakak Abian tuh.
Kakak Abian. Abis saya cita-citanya jadi YouTuber. Jadi YouTuber, bujuk buyang. Iya. Kan ini live ngaji kan. Iya. Iya, kalau jadi YouTuber akan Nahla harus gacor. Iya, harus gacor, ngomong terus, ngoceh terus kayak burung ya. Kalau YouTuber tuh harus gacor, Kak. Ngomongnya bagus, teman-teman. Kita ini gitu kayak Reka tuh. Gacor, iya, ngoceh terus kayak burung. Iya. Kak Zaki Haidar, kalau pelajarannya apa yang suka akan Nahla? Pelajaran apa yang suka? Pelajaran apa? Inggris sukanya sama bahasa Indonesia, sama agama. Iya, ada 3 kakak ya, Kak Zaki ya. Kakak Nahla sukanya bahasa Inggris, agama, Islam, dan bahasa Indonesia. Kakak Abian namanya siapa? Kakak Nahla. Namanya Kakak Nahla, Kakak Abian. Nahla. Iya, Nahla. Kakak Zaki Haidar, aku istirahat sama olahraga. Oh iya, Kakak Zaki sukanya istirahat sama olahraga, matematika, agama. Suka matematika sama olahraga. Kakak Zaki Haidar hebat ya, suka matematika. Tapi saya susah. Susah matematika. Kata Kakak Nahla, matematika susah. Iya. Mudah gampang Kakak Zaki. Kakak Zaki suka tuh, Kakak Zaki pinter. Kakak Abian, iya Nahla. Iya, Kak Abian sama apa nih Kakak? Iya, Kakak Zaikar. Iya. Kakak Zaki Haidar yang paling suka olahraga. Wih, mantap Kakak Zaki ya. Kakak Abian sama, maksudnya sama suka olahraga ya Kakak Abian ya, sama matematika ya. Mantap Kakak Tapi Abian. matematika susah. Sama pembagian apa nih pembagian? Apa? Pembagian maksudnya kali ya, sama pembagian Iya, matematika pembagian. kali ini. Iya, Kakak Iya. Abian dan Kakak Zaki ya, Masya Allah ya. Katanya iya. Semangat belajarnya Kakak Zaki sama Kakak Abian biar jadi orang sukses ya, dan bisa jadi presiden ya. Wow. Mantap. Abi kalau saya jadi YouTuber, aku Iya, Pak Button bener itu bisa kalau subscribernya sampai 100.000, 1 juta dapat play button ya. Lanjut teman-teman ya, surah apa Kak? Surah Al-A'la ya, Kakak Zaki Haidar. Terus juga Gampang tuh, banget nget. Iya, katanya gampang. Pembagian sama matematika gampang Kakak Zaki. tapi Iya. kalau saya mah susah. Kakak Zaki berarti hebat tuh, suka matematika. Kalau Abian nama aslinya siapa? Katanya tuh Kakak Abian ditanya sama Kakak Nama Zaki. panjang. Iya. Nama asli. Panjang. Nama aslinya. Ya. Nama panjang. Nama panjangnya. Iya. Teman-teman ya, nanti teman-teman ya surah Al-A'la teman-teman ya, bareng-bareng Yang belum anak-anak tahu ya? yuk. Belum tahu. Ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi sama rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamu jahra wa ma Ya'lamul. Ya. ya'lamu jahra wa ma yakfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. qad aflaha man
fatazakka wa zakaros marabbihi fasola bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Iya, Masya Allah ya. Yang terakhir Al-Ghoshiyah. Iya, Al-Ghoshiyah ya. Kakak Zaki siap. Apa nih? Siapa maksudnya itu? Kalau aku, Kalau aku apa? rumahnya kata kakak Abian, rumahnya bagus juga, amin. Kakak Abian ya, kakak Abian juga pasti rumahnya bagus kakak Abian ya. Yang penting nyaman kakak Abian untuk ditinggali ya. Nggak ada ular, nggak ada kodok, nggak ada apa lagi tuh kelelawar ya, nggak ada zombie Tapi di ya. sini nggak Yang penting ada nyaman untuk kecoa ditinggali. mulu. Kalau kecoa mah sama aja kak, namanya rumah ya teman-teman ya, namanya kecoa atau dua mah ada. Kakak Zaki Haidar, namanya Adi Chandra Zaki Haidar ya maksudnya ya. Iya, Masya Allah ya kakak, bagus namanya nih, kakak Adi Chandra, wih mantap namanya ya. Nama Kakak, panjang. iya nama panjangnya kakak Adi Chandra Zaki Haidar, iya. Kakak Zaki, Abi. rumahnya bagus banget, pasti mahal. Rumahnya bagus banget, pasti mahal. Ya mahal kakak, kalau anu mah kalau beli mah langsung mahal. Ini kan pelan-pelan kakak ya, kita bangunnya pelan-pelan. Jadi Tapi alhamdulillah susah kakak, bangunnya, Kak. ya. Iya, susah bangunnya. Kakak Zaki Haidar request doa ketika sedih. Nah, apa nih doanya ya? Dan syukur Nabi Sulaiman. Apa ya kakak Zaki ya? Ketika sedih dan syukur Nabi Sulaiman. Kayak mana? Kayak mana kakak ya? Saya belum tahu kakak Zaki ya. Maafin kakak Zaki ya. Abi lupa ya? Kakak ini request doa ketika sedih. Iya. Doanya nggak tahu kakak, saya beneran lupa, nggak tahu yang mana nih ya doanya yang dimaksud. Kakak Zaki Haidar. Kalau adiknya mana? Adiknya mana kak? Gede Zahra mana? Tidur. Tidur kakak ya. Soalnya Kakak tadi Zaki. siang nggak tidur. Iya, Dede Zahranya tidur. Tadi soalnya siang nggak tidur, main aja dia. Sekarang tidur ngantuk kali. Kakak Abian, iya di mana? Di Bekasi kakak, Zak Abian ya. Ada di Bekasi. Nah, ini teman-teman ya, di Bekasi teman-teman sudah komen-komen, sudah tap-tap layar ya. Sudah komen-komen, barakallah teman-teman ya. Biasanya muncul melincung. Iya kakak Zaki, Dede Zahranya tidur kakak Zaki tadi, ngantuk banget dia, ngantuk berat. Biasanya dia gacor ya, sering muncul dia kalau ngaji tuh kencang suaranya ya. Dede Zahra karena lagi tidur kakak Zaki ya. Namanya masih anak-anak kecil kakak Zaki yang masih 4 tahun. Jadi ya begitulah kira-kira ya, mau dimaklum ya. Lanjut teman-teman ya semua ya, kita baca surah Al-Ghoshiyah teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah Wujuhun yawma idzin yauma izin khashi'ah amiratun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ayyin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari. Udah. la yusminu wa la yughni min ju'. Udah. Ya teman-teman ya, shadaqallahul azim. Nah, ini teman-teman ya. Akro ya. Kakak Zaki, woi Abian, nama lu siapa? Iya. Kak Zaki nanya nama kakak Abian, namanya kakak Abian lah.
Iya, Kak Abian lah, iya. Apa? Salam kenal Kak Zaki dan Kak Abian tuh ya, kenalan ya, biar saling sapa menyapa ya. Abi, Kakak. kakak Iya. Zaki Haidar Mm. itu cuman R doang sih. Iya, R doang. Ya teman-teman, lanjut teman-teman ya, kita baca apa, Bi? Iqra. Iya, apa ya? Kita baca Iqra teman-teman ya. Iqra apa Kak? 6 ya. 6 Iqra 6 halaman halaman berapa Kak? 22. Halaman 22. Dengan lancar Kak ya, biar kita pindah ya. Kalau lancar pindah. Ayo dikit lagi ya. Santai santai santai. Abi, Jangan kata dipikirin. Dede, Iya. ini gampang. Iya, pintar berarti dia bisa. Teman-teman ya, surah Iqra 6 halaman 20 Wow. 22 teman-teman ya. Iqra 6 halaman 22. Bagi yang mau ikutan silakan teman-teman buka Iqranya masing-masing di rumah ya. Ayo Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam mata qalil summa wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Inna wa'dallahi haqqun fala tagurranna kumul hayatud dunya wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala Dinang Ifa. Dinang dinan falayyuk bala min ya. hatta iza sawa bainas sodafai faini qalang fuku Ya. iyam saskum korhum faqad masal qauma korhum misluh Allahu a'lamu bima labisulahu ghaibus samawati wal ard. Iya, bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Lancar pindah ayo. Minum dulu, minum. Ambil. Mau habis. Ya, ambil. Kopi mau kopi. Ya, teman-teman ya, Kakak Nahla ya. Nama minum. Kakak Zaki Haidar nama panjangnya. Iya. Nama panjangnya. Iya. Nama panjang siapa nih? Kakak Abian kali maksudnya ya. Iqra berapa? Iqra 6 Kakak Abian. Maaf ya, aku Saru. Iya, apa-apa Kakak Zaki Haidar ya. Saru apa itu? Saru apa ya? Saru
Saru, maaf ya aku Saru. Iya kakak Saru, baiklah. Kakak Zaki Haidar ya. Kakak Abian Iqra 6. Iya kakak Abian, kakak Nahla Iqra 6 ya. Kakak Zaki Haidar, maaf ya. Ini siap. Kakak Zaki Haidar ya, terima kasih sudah bergabung kakak Zaki Haidar ya, masya Allah ya. Doa selalu, saya selalu teman-teman semua ya, sudah komen-komen ya. Lanjut teman-teman, yuk bareng-bareng yuk. Surah 6 halaman 22 teman-teman ya, kakak Nahla ya. Terima kasih teman-teman sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah like, sudah subscribe ya, sudah menyimak teman-teman. Barakallah ya. Ayo kita mulai bareng-bareng teman-teman ya. Surah 6 halaman 22 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam mata qalil summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Inna wa'dallahi haqqun fala Hakun ya haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa may yabtaghi ghayral islam Dinang. Fokus. dinan falayyuk balamin. Iya. Terus. Hatta iza sawa bainas sodafai niqalam fuku. Terus. Iyam saskum kar faqad masal kau makarhum misluh Allahu a'lamu bi malabisulahu ghaibus sama wati wal ard. Iya ya. Sekarang sekali lagi bareng Abi ya. Kakak Abian, hai kakak Abian. Maaf ya, HP aku udah lowbat 21%. Ya kakak Abian, nggak apa-apa kakak Abian yang dicas dulu ya HP-nya ya, biar bisa dipakai lagi HP-nya ya. Terima kasih kakak Abian sudah menyimak ya, masya Allah ya, barakallah ya teman-teman semua ya kakak Abian ya. Lanjut teman-teman, kita balik sekali lagi bareng-bareng yuk, halaman 22 Iqra 6. Bareng Abi ya kakak ya, perhatikan, fokus, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam.
متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Iya, fokus makanya fokus. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfuqu Hatta iza sawa baina sadafaini qalam fuku. Iya. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Allahu a'lamu bima labisu. Allahu a'lamu bima labisu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Iya, sadaqallahul azim. Ya teman-teman, alhamdulillah telah selesai ngajinya Kakak Nahla teman-teman ya. Ada Jahranya masih tidur teman-teman. Oke teman-teman ya, kita tutup saja teman-teman ya. Ayo Kakak tutup yuk. Apa? Udah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة
العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ربي هب لي من الصالحات ربي هب لي من الصالحات ربي هب لي من الصالحات ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah menyimak, sudah tetap layar. Udah lihat nggak? Di Jahra mana belum bangun ya? Belum bangun di Jahra, Dek. Jahra. Ngantuk masih. Udah bangun. Bangun. Ya teman-teman ya, Haji. mohon pamit teman-teman undur diri. Terima kasih sudah menyimak teman-teman ya. Salam doa. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Sampai jumpa di hari esok di jam sama teman-teman insya Allah ya. Barakallahu fikum, semuanya telah menyimak. Abi, jangan dulu, Bi. Hah? Jangan dulu deh satu. Mau aja deh sini. Enggak, udah besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Kagum. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ada teman-teman. Dadah, terima kasih ya semua ya teman-teman ya. Dadah.